Sa sisi empan gi binang subai pi baro syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin page gi post ki barang sulai thamai. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga upload. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kejongi. Ya gini ki post lapalai taka Indian Post Office mentau banai araja rapusan. Ki kerteng jeng ni ki post ki longkom ni. Gramin dak sivak, branch postmaster, assistant branch postmaster bat dak sivak. Kelas dia lani katarik bakado berpilaban semai ki applications. Dia ulai tarik banai March araja rapusan. Kani ka post gram dak sivak kalai total 40,000 saus pak kalai teli kilengkeri. Bat haka North East region kalai 6,000 sispak sanpalai teli. Ka vacancy list katkum ka North East Circle Regional Language Wise kalongkum ni. North Eastern Bengali lani kak berak sispa kat prat lagi post. North Eastern English lani Hindi sanspa prapunyo lagi post. North Eastern English lani Hindi bat garo drip hundred lagi post. North Eastern English lani Hindi bat khasi sispa katnyo lagi post. North Eastern English lani Manipuri laispa iwi post. Ka salary lani katulab jang kini post kilongkum ni. Ya ka post gram dak sevak branch postmaster ka salary ka dekat 8,000 hado 8,000 laispa prapo hakshi banai. Ya ka post gram dak sevak assistant branch postmaster badru ya ka post dak sevak ka salary ka de 10,000 hado 8,000 sospa nyopo hakshi banai. Ke educational qualification kalongkum ni. Peladiban pendap ya ka matric lani ka kelas 10. Naka board of school kebala recognized the government of India, leni state governments, leni union territories ha India. Pila deban puli yaka local language haduk ka class 10, badru pidi bandon yaka knowledge ha computer, badru pidi bandang banyak cycle. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply kini ki post pihak ban apply online link baka recruitment portal jangka India Post. Bayar kini ke link ngala iPod description jangan duga video.